Bijobija atunza amafaranga arenga miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Ari munsi gato ya Dr Nsabu tunze miliyoni 500. Aga mafaranga agakura ahantu hatandukanye. Bijobija akinira Bijobija Comedy, aho Bijobija Comedy abasha gukura miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, nuko buri kwezi tarakuramo amafaranga ahemba abakomediye bagenzi bakinana. Bijobija kandi umusanga ku macana arenga 15 abasha gukinira kandi bose bamuhemba amafaranga atubutse. Ugiye kuyateranya yose usanga Bijobija ku kwezi abasha gufata miliyoni 8,500 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni sibi gusaba Bijobija afite. Bijobija kuko akina n'umutorere ndamutsa, kandi mutorere ndamutsa abasha gufata amafaranga atubutse abakinyi bose bakinamo. Bijobija afite imodoka ibarirwa miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite inzu hano mu murenge wa Muhoza ibarirwa miliyoni 170 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi afite na hegitari y'isambu ibarirwa agaciro ka miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Umva ubukire bw'aba bakomedi uko ari babiri mu gihe gito batangiye bakaba bafite agatubutse gangana gutya. Ese wowe uratekereza ko nubitangira uzabasha kunguka gutya? Bijobija ufite impano ikomeye, ubungubu uri guhatana na Dr Nsabi ushobora kumuhiga. We twarabaze dusanga mu myaka ine izaza ashobora kuzabarusha Dr Nsabi ubutunzi. Aho twaramubariye dusanga ashobora kuba afite miliyoni zirenga 800 z'amafaranga y'u Rwanda akura ku rubuga rwa YouTube. Ese wowe bakubariye wabona mu myaka ine izaza uzaba ufite amafaranga ngayo rero nuko imitungo yabi hagaze. Gusa mbere yuko mbabwira ati bye bye, banza umerebe neza niba wakoze subscribe, share and comment n'abandi babashe kumenya iki kiganiro, ubundi dukomeze tubana. Jerry John Artist, bye bye, mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, duhurire ku kindi cyamamare gikurikira. Bye bye, hasta la vista. John P. 250